आकाशवाणी इम्फाल निंगथौखोंजम सुनीना पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ मणिपुर ngarang COVID-19 लाइचता ख्वाइदगी वांगना मियोय तरेत सिखिबा अपुनबा मसिंग चामरी कुनिथोय सुख्रे अवांग नोंगपोक लमदमदा COVID-19 पॉजिटिव ओइबगी चांग लेपा लेतने हेनगलकली तृणमूल कांग्रेस की रुचिंगबी कुमारी ममता बनर्जी नोंगचू बेंगोल की मुख्यमंत्री ओइना हयेंग वासक लौरगनी अमसुंग लेबागसिदा COVID-19 की ओइरगलिबा फिबम थेंगनबगीदमक प्रधानमंत्री ने सभापति ओइदुना ह्यूमन रिसोर्स की मतंग खनखरे लेबागसिदा COVID-19 की लाइचत अमुखना संदोरकलिबा असिगी येंगलगा सेक्सिन बवाटपगी थवोंगसिंग तोकपिनबा हाइजरी तंगाई फदबा सेक्सुअल थौरांगसिंग गांगना चटपगा लोइनना सही 19 की मथक्ता लैबा मियोय खुदिंगमक सुंगसोय सोयदना वैक्सीन कापथोकपियु युमदगी हेक चथोकपदा फेस मास्क उपियु मी अमगा गी मरक्ता फुट 6 लामना लैबियु माइमित अमदी खुदसा तोइना हामदोक्तुना तरुतनाना थंबियु COVID-19 दगी ngaktoknaba tangai fadaba chama kanglonsing ngakna chatpinaba lamdamsigi miyamna sak khangnaraba miyoy kayana leptana appeal tawnarakli Manipur film actor Gokul Athokpamna miyamda chana kanglonsing ngakna chatpinaba amadi vaccine kapthokpinaba appeal tawri Miyambu Gokul Athokpamna khurumjari Nuksijarabai iraichasing tamthiraba COVID-19 laichetagi kanjanabagidamag akhoi amuk hana section fireb lominarasi Chaitara Nipangi mathakta leiba miyoy khudimagna COVID की वैक्सीन कापथोकपियो फेस मास्क सोइदन उपियो मी अमगा की मरक्ता फुट 6 लामना लेबियो हैंड सैनिटाइजर सिजनबियो हैंड वाश नत्रगा सापोन सिजनदुना खुदसा सेंगना हमथोकपियो लाइचेट असिदगी ngaktoknaba matam gi laingang piba tangai fadaba chana kanglonsing akoi khudimagna ngangna chadminasi jeksin baibasina लाइचेट असि चंगहनदनबा ख्वाइदगी फरबा पामबैनि मियामबो अमुकना खुरुमजरी हौजिक मपुंगोइबा पाउ मणिपुर ngarang COVID-19 लाइचत ख्वाइदगी वांगना मियोय तरेत सिकिबा अपुनबा मसिंग चामरी कुनिथोय सुख्रे राज्य की COVID-19 कमन कंट्रोल रूम ngarang थोपचिरोल मदा हाय मणिपुर दा हौकिबा पुंग 24 दा ख्वाइदगी वांगबा चांगदा नोमदा COVID की अनोबा केस 3 थेंगकी अदुगा मियोय सामा तरेना डिस्चार्ज तौखी हाइबा मतमसिदा मियोय तरेत सिखी हौजिक अपुनबा पॉजिटिव केस मसिंग 19,200 सुरे पॉजिटिव ओइकिबसिंग अदु इम्फाल वेस्ट दगी सामा 93 इम्फाल ईस्ट दगी सामा 12 कक्चिंग दगी 12 बिष्णुपुर दगी 12 चुराचांदपुर अमसुंग थौबाल दगी 13 कांगपोकपी दगी 9 चांदेल दगी 5 नोने अमसुंग तमेंगलोंग दगी 2 कामजोंग अमसुंग उखरुल दगी अमममनी हाइबा मतमसिदा इम्फाल वेस्ट दगी कोविड पॉजिटिव ओइबा मियोय 3 थौबाल दगी 2 इम्फाल ईस्ट अमसुंग कक्चिंग दगी मियोय अममम सेखी हौजिक फावदा नाबा फबमिगी मसिंग 19,000 सुख्रे नाबा फरकपगी चांगसादा 92.3 दा लैरे हौजिक अपुनबा एक्टिव केस मसिंग 2,000 सुरे लेबाक की तै मफमसिंगा लोइनना मणिपुरदसु COVID-19 टीका थाबगी थबक कन चथरी सही असिगी जनवरी 13 दगी चथरखिबा टीका थाबगी सरुक अमा ओइना ngarang फावदा मियोय 1,12,9,950 अहानबा दोज की टीका कापखी अदुगा मियोय 1,93,230 ना अनिसुबा दोज की ओइन टीका कापख्रे मरगसिदा ममांग थागी तांग 15 दा इंडिगो फ्लाइट 6E6181 गी रो 16 दगी 21 फावबा मसुंग इंडिगो फ्लाइट 6E21 गी रो 29 दगी 35 फावबा तोंगलकपा पैसेंजर सिंगना कमन कोविड कंट्रोल रूम नत्रगा मरिलेनबा डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर सिंगदा रिपोर्ट तौरनबा हाइरी राज्यसिदा COVID-19 की टेस्ट तौबगी थबकसु सिंथानिंगाय ओइना चथरी ngarang sample 2,253 टेस्ट तौखिबगा लोइनना हौजिक फावबदा टेस्ट तौबा अपुनबा सैंपल 1,03,19 सुबना 42 सुरे मरगसिदा तमेंगलोंग जिला दा COVID-19 की पॉजिटिव ओइबा मसिंग हेनगलगलिबा असिगी यंगलगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना जिला अदुगी खोंगसांग लंबी नत्रगा लंबी समजिनदुना चंगलपा मिपुंग खुदिंगमक COVID-19 की टेस्ट तौरगनी हाइरी जिला असिगी मरोइबा चेकिंग पॉइंट 5 सुबा मणिपुर राइफल्स गेट अमसुंग भालोक जंक्शन दा ओइरगनी नागालैंड ngarang नौना मियोय चामा COVID-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनकी अदुगा मियोय 30 नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखी राज्यदुदा हौजिक एक्टिव केस 1,933 लैरी राज्य की हक्सेल विभागना हाइरी लाइचेट असिदा ngarang दिमापुरदगी मियोय 3 सिखरे राज्य असिगी विना नाबा फखिब अपुनबा मसिंग 12,215 सुखरे मिजोराम ngarang नौना मियोय चामा
मरफुदानिपान पॉजिटिव ओइखिबगा लोइनना कोविड-19 की एक्टिव केस 1,313 यौरे अपुनबा पॉजिटिव केस मसिंग 3,953 की मनुंगदा मियोइ 5,512 डिस्चार्ज तौखरे मेघालयद कोविड-19 की हौजिक ओइदकलिबा फिबम येंगलगा ngasiदगी दुकानसिंग निमिदांग पुंग 3 ता थिंगलगनी कर्फ्यू निमिदांग पुंग 9 दगी अयुक पुंग 5 फावबा लेगनी ऑफिस हनबगी मतम नुंथिल पुंग 3 मखाइदा ओइरे असम नंगरांग फावबदा मियोइ लाख 63,919 कोविड-19 की टीका कापखरे ngarang खक्तदा मियोइ 10,438 टीका कापखी असम नंगरांग पुन सैंपल 85,938 कोविड-19 की टेस्ट तौबगी मनुंगदा मियोइ 4,338 पॉजिटिव ओइखी मियोइ 19 ना लाइचत असिदगी सीखी राज्यदुदा हौजिक नाबा फबगी चांग चादा 49.8 अमनी मेघालय सरकार ना हाइरी राज्यदुगी मफम खरदा अफ्रीकन स्वाइन फीवर संदोरगली हाइरी ओक सिंगी सैंपल सिंग लौदुना टेस्ट तौबदा अफ्रीकन स्वाइन फीवर संदोरगले हाइबसी खंगलपनी राज्य सिगी ईस्ट खासी हिल जिला की मफम सिंग दा हाइबा लाइचत असि संदोप थेंगनरे मेघालय की एनिमल हस्बेंडरी एंड वेटरिनरी विभाग ना हाइ अफ्रीकन स्वाइन फीवर लाइना असि हौजिक फावबगिदी ngaktongnaba vaccine leitri maramaduna mipum khudimagna masak khangdaba sasan sadana bahairi tabiriba pawasi akaswani imphal dagini Trinamool Congress ki luchingbi Kumari Mamta Banerjee nongchu Bengal gi mukhyamantri oina hayeng wasak lorgani Mamta Banerjee na Rajyapal Jagdeep Dhankar ga Raj Bhavan da unaraba matungda sarkar senba dabi tawki COVID-19 gi hauzik oiraba phibam asi yenglaga Kolkata da leiba Raj Bhavan da pangthop achamba thauram amada mahakpu omlak shubu oina rajyadugi mukhyamantri oina wasak logani nauna karaklaba MLA sing sagolcha numita wasak logani Trinamool Congress ki nauna karaklaba MLA sing gi oiba mifam ngarang Trinamool Congress Bhavan da pakthoki Dolasigi General Secretary Partha Chatterjee na hai mifam aduda Mamta Banerjee bu Trinamool Congress Legislative Council luchingbi oini yanaba leitana khale mangna hai Biman Banerjee bu na 33 suba Legislative Assembly gi speaker oina prastab tawre maragasida rajyaduda mikhal luaraba matungda birodi dol gi karmi sing Phu Saibigi Thabak Tauribadugii Matangda Griha Mantraloyna Nongchu Bengal Sarkarda report ama piraknaba khangankhre Bot masing thiba hek loibadagi rajyadugi mafam kayada hingsagi thokdok thokli Assam BJP ki President Ranjit Kumar Das na hairi rajyasigi oina mathangi anoba mukhyamantri kanan oigadagi haibadu dolgi parliamentary board ki mifam na warep lawragani Paumi Singh wari sanabada mahang na hai masigi damak dol na atuba matamda observer khalagani handak pangthokiba Rajya Vidhan Sabha mikhalda BJP na Mahaka sungsinariba dol singa amuhana sarkar siyanaba atuba matamda thaurang tawragani pangthokadawriba dolgi parliamentary gi mifamda Mukhymantri Sarbanand Sonowal Nidagi convener masung makok thokma mantri Himanta Biswa Sarma yauna mathangi Mukhymantri khanabagi matangda wa khanabada saruk yagani Lebaksda COVID-19 gi hauzik oidagliba phibam asi thenganaba honabada human resource ki tangai padaba singi matangda Pradhan Mantri Narendra Modi na sababati oiduna ngarang mifam pangthoktuna yengsin kare Mifam aduda medical gi lamda thabak tawriba miyoi singi masing hangat hanaba wafam sing khanaki Mifam aduda laukiba warep singi manungda NEET postgraduate exam thamari yeithokpa covid ki ana layengda medical intern sing sizinaba BSc general nursing amasung midwife nursing senior doctor natraga nursing gi makhada sizinaba gi wafam yauri haiba miyoi sing asin nimit chamani gi covid ki thabak thoromda saruk yarabadi sarkar gi regular thabak lawrakpa matamda makhoide hena kudong chaba pigani Lebaksda COVID-19 dagi naba farakpagi chang chada 38.8 yaure hauzik phawbudu mioi koti ama lakh 62 lising 39 laichat asidagi naba fakhre Nei Delhi da paumising da wangang bada kendra gi haksel mantralay gi joint secretary Love Agarwal na hai haukiba nomaijing nimita Lebaksda laichat asigi naba phabagi chang chada 59 oirambadu ngarang chada 32 da hagat ki mang hai rajya khara da covid ki case hingalakpa thengnare maramaduna haiba rajya sing asina kharaga hena chection tharang lokpagi tangai phadaba lai loisilakpada COVID-19 dagi ngakthongnaba face mask uppa futtaruk lapnana leiba khutsa amadi mai mi tarutanana thamba haiba achamba thong ahumasi ngangna chatpinaba amukhana ningsingjari aroibada maroiba paw amuk Manipur dangarang COVID-19 laichatta khwaidagi wangna mioi 8 sikiba apunba masing samri kuni thoi chukre awang nongpok lamdanda COVID-19 positive oibigi chang lepa leitane hengalakli Trinamool Congress ki luchingbi Kumari Mamta Banerjee Nongchu Bengali Mukhymantri oina hayeng wasak lorgani amasung leibak asida COVID-19 gi oiragliba phibam thenganabagi damak Pradhan Mantri na sabhabati oiduna human resource ki matangda khanakhare pawloijare